fast. Te fa luang malo fast. But okele vavalo. If the fast are not going to do as what the people wants, then I'm sad to say that ele last the fast. Le aba ku sa walu langonga sa wale ba siakalma. Ole upunga lafo eli mongi ole afo ole lafo uwinga le fai ngamalu. That's treason. Lara ngofo le lo yesili yeto wale bang kakawa kula mai lo yesili fa kuwa ile pa le mia ole kungu va pe aku wa commit ile le afo le sol kula fo musili o maleanga. Now okay fa kuwa inga la mo fionga ka lo o ma fa ya se morianga o ai fo ole ai wa mela ye wa pe fo linga mai wa ma mo ko ka ngaka makali ola ko fa manguyanga ola ko kile but ole integrity o official mo fo ai pe mo fa ya okay respecting ama o fa alorungia kuna fongo okay respecting ama o fa alorungia fa vai Samoa ai okay le respecting pe a fai e a kania mai ai le ai o se anyo kongu iso se fai unga fai al bam simonga. Then walk in the integrity or official bam simonga ma fu sia ini ke ke ya la ko ye sa fai e pe fam singoa I don't give a damn about them if they do not deliver justice iso sala ko fai unga fai ale ya kania mai ai fai awala ngai kai vai va pe se ka ko kikira no fio ngai va si o mala lu o kas le nga yai ya mo li mau ngale pa fai nga awai mai ele se me fa ye sa ka sa lainga ya la fio te fai ye se ko fai uma le se me fa so why now ela la o nga kula i mai ni vai wa pe lo nga winga o lai ko I ala ko fai mo fai e ei ka lai ku la ko fai un ngele le ka fai mai e ni to le ka fai uma la ngai e ka uma ye le sa ola la ko fai uma fe ko fai uma sa lu o ka si pe sa o me le fai wow o ya ka un ngali lo le ku po fe a o ye ale la mo ko fe a sa o le ko mo man fai ngamalo. Samoa is now awaiting a firm decision from the government. And I would urge the Prime Minister of Samoa, Malanga Whaingamano, stand up and be counted. Samoa needs justice. And justice must be served now, not tomorrow, not any other day. Fai nga ko kau fai ai kau ai fa tu ka me pule pa ka po le la ko ka lo nga ka lo I ka fa pe ngai la ngai le mo le ku ele ko ai le ku ka pa me o le creator le ika ya ele ya le ika I control lo le ika o le fai mo ko nga o le ki a ko loa e la ko pa ku ele nga fa lo em phải có carol mới nó phải có cái kiểu là có mele carol le mele là đi theo cái lệ phải le số nó nghe le cái là ya palo và lava nó có là cái tuổi của le that's right le là cái phong yeah lava nó có le foi para por esse fora and go through the process ele go through the process e que havia o menga le ka ki ki o ia e ka ku wa wa ko la mare ka fo ku fa na mal ai que havia o meio o ka passa local ia so na nge ku le fa ku le e pa ku pura ku le pa un mo le mare ko ke besie e ma lo fi le mu lo ma le ku pa se me fa ku pu e ngale fa ma o iska na pa pa ki lo ko le mo le ma lo so ko o ia ko kasile le visi esa ole pumoni le na asiacha ma
ali atawa maya nya fa fo mai o ta putu si ole ngano le fa tuanga le tu la lo ile fio ngai le te ta i o ta tu ua ulewa ma kakau o ma molia ia ila ua nge O ku ua vangoa kili. ile treason Ia treason. vai ku ia Defamation. vai ku pekania vai ku ia Australia o molia lai molia ka na ka sona molia ma ka le melo le treason o le kau fai e awa fo inga Kau fai e fo ma no. ia le lonkua le o fo yo o le one nation o i molia na lava yo le treason o kako o leva o fai mafia na sili o le anga ia te ana mai o sili o le anga ona o kako le kako ke manga o inga ia su ele a mi kongo sa ili le a mi Ili kai mo. Ili kai na. ele o le a mi kongo se va faire o le a mi kongo o le kakia peke a inga ia pai mala fai peke pe o pike polo uso me sa a fai o soli kula kongo. They should be prosecuted for it. Mele e ka ko pe o vai aku. O ngole e lo fai ka ko kai. Lenga ole lenga e lafo ia ia upu ai ki nga ko ka ko. Honestly. Nga ke ile wan ke i ku wa menge. Ele kai yang. Ele o kai yang e se fo ni. O nga le la pa ka ka la molango. O nga o sa ia upu makala. Ia leo o le fai mai ngele li o kuila e pa meia. Ai aka ko ma fa pa ia ga upu sala fo le ku. Fai mai le kala. O kula fongo e pule la ko, pule le malo. O le o ku aku pule le malo. Ai aka ka fa ki kauni ia e ave e kula fongo. Le o fai aku ia policies fa ka kia fai nga malo le ngai. E kusai o ma ua ba ai i awala sile o le lei mo le anga i lumo por ke kine ai son komple mai fai kana se o le ma ka mo molia ale ai lo to i lo se luku that's it simple as that enough is enough because sooner or later people of this nation are fed up with it a fai le manga o ia le finga le palmia mal fai nga malo i se afie kanga va pe afie kanga ka mo le ka ko ale afia I makaraka do something about ko ina situation yo honestly fai Famtei fato fala inga. Famtei fato fala inga le fiona ia. O le sai e mo moli mai le loto le anga ki ngala wali lava vafo o ko sila le batu fa te inga le pine le o le tala folinga foile le o lai control la tu le pasamo o se so ia de ngari le nga ko ya e to si ya fola ko fo o le to te io fa te so lo te tala no e fa ke le kwa kala sai kia e uma ya ka ko le au fa supporta sumana sai kia o le ngai ko ki si le fia e makua le make sense a me ko ke ai piko silianga kuleanga ia lu mali e so se fa bene fa tono Trump le fa America bene fa la fa ye nga o ngala kwa out ele ai se popole a foi lo te fa ya tu o me foi le o te no fo de ia o mo mai tau vui fa pe foi le to o le o te no fo mo mai tau le nga e fai mo fia mo ka ko ala langa I sai ding or me mongi a fesi e ke le no ko fai e ke le la ka ko fa ko fai el me o le ka ko sa I dia uma o ai se ka kan fai le sa e se ile ala o Silvio ma fai e sunga la o le ma fu anga fo le o pa lo ka kasi o ma ya tanga tsa sa mo pea le upule e batu so. E iei lo kari kongunga le a taua mapui le anga tasi le nei polo kalame na matua tū ma losi I le sufi o loko kamaka. And for one reason only, o le se inga o le a, o
o pumongia o kele ifinga o foi a mea ina ia fa como fier so i fuama le mo ke fiola i New Zealand ma Australia mo fia ora le pe o kaure i oi o le puri pango o kaure falanga le o kawaka so we are learn to live in a lifestyle le o ka ko ye ngai ma kawaka adjust ourselves awaka ki ko mo adjust my system le mo system ia wa ha fa sa pa sui le fa adjust with the situation you are in. Le suia ala ku mawali le o le mika. Lia tala le ai na senga mea e happen. O le anu bingo fa metalanga. Ai kasia na fu anga la o longa na ni fo mai Samoa. Se yo for fast. Po le ale ha ale se ale le ko se yani ya ale akili ina kele a kuku anga o kuila e toma le HRPP le o to e mango mai le vale vanga kase o le ame mo fei kule se mega so ko figo la ka tu mo a vui o le sa ko le to anga le HRPP le mo tu le pale ka ko la le ko ka lo kan si o le ole fa e kasi ale me a foi le me fakaki a kuila e poi kai o ka penga fenga pa lo ka lua fe fukas e fo e mai loa fa pui loa la uli al mali koa o fia me o olo o le kingu acha le ngai ase ba mo kuila e paisesi ale mole lai fai e ke really una kuila e pa ka fa ala vela ya ya pa wale ole pa kwa a fai ai le fa ki ngo al kai mingi e lo mo vinga la o we fail ourselves not gonna like alo ka malo lang ka alo like alo e fa pe na o ia le brain ko ngole ko ngul nge sa mo. And I'm starting to believe him. Because olele mafai fola ye pe sa go asiaka e wa kule ngali ilea ayo kuile e pa mali bongi fa fea o se wa vela o makarikalo ngali ilea visiri e fa pe fai kula fongo samo e kanga nga erwe ele ai aid and abetting is criminal. Lo ka mo fai fa fiu fi ma fa la ile a mi ko pui la ka ia vai no mungi ele ang sala e lo ma winga e ma kwa ke le a fa sala lai ke ai kula fo ala o ka sa o la le ka la le ka ni mangi wa wa ku ai ko ia mai so ska ngaka la ane ngai ile o mai kai le so la fa pui ngai ka mai yo mai fo yo o malele paulo mai foi ma ia mase life al pui I la fica fia ia ai o ni upunga la faia life Join me and explore Tango, a connected este me venio kula fongo kinga ngai no la usau ka admit mai o ia ma fangala hunga vai ka e koe faia e kula fongo ia le isi awala inga I va pe ai e ka kau pe o su pe pe ia se mafu ala I kua ku si le la mo ka mo fai inga ia pe fo ninga mai ka mo fai ngai fa sao ka so ku la fo I'm a fair victim. This is what the law is all about. These laws were implemented for the innocence of the citizens and the victims. Amelela ye so le mo victimize ye victims. Ye le ga fa lo ba ku fa ko mai ta to tu. Am singonga mfai unga pe wa. Olo kala mo aku le asiaka ma. Mai ole upumongia. I would love to debate these guys concerning le law le la ko ke o mai. Well, the law is a system. Le ami ko mo le kuwa. Ole me nga ka ko ke no uma ile ka fa am kala inga me sa o mo le me le sa. Ia to learn on the rule of law. Yes. I find le atania ile rule of law. Ia
le a fo le whaamisino nga tonu le tua. Ma le ane o tonu le tua iso stei. Te lo tei. Fua la. O e sa mo el kaimi o le rua afe rua skuma kasi. Kaimi o whaana solo. Ma whai ai le keisi la le a le ota ma o ia i fo ia. To mata ma le fionga ia i le suite tai o le tua mai. Whenga i ia. Na watu moli mau. Ai waku aka ngaka alwaenga lea koe waku a moli mau i luma o maka o leo. O aku makua koe au mai ala ko whanga. Au mai ai luma o maka o leo ala mako ki kilo ia. Sa alele. Koe ave. Ai e le masesi o makua ngenga moli a. Asa kau nga moli a. Lea nga o moli mau ale whaamsiwonga. E leo koe e mo e kama ala ua. O le whanga ua la kou. Ai karuai o leo o mea ale whaamsiwonga. Ngau mea koe waku ala kula i leo. Lei se kala mawhai ia. O ama koe ame ala ko whanga. Whenga ngai uia. Whai a kula whaamsiwonga. Ngau o pala au whaamsiwonga. Au leo mai umal ke leo mona. Leo mai mona ma. Whenga ngai ai. Langa ave ele a fo ie. E fo koe nga ai uka i longa mau kai i vai lima. Ave kua i vai lima. Na fai ese fai unga al whaamsiwo siti. Mane whaamsiwo mauru. Fai ese la ko fai unga. Le se mea. Le am se mea kasi. Le wasa E pina mo le whaalolongia kula mau. tongo. E whaalolongia al whaamsiwo nga. Ai o kere whaalolongia pe a fai ele a ni o kere whaalolongia kanaka lai fai. Honest to God. Kere whaalolongia kanaka lai fai pe a fai. Ele ai se a mi o kongu a tania mai ai ki a lako fai. Le mo kuna i mai keisi le ai fale a lili. Ole e se me suru whai ai sa. Peo ia. Le ale mea le a kuri a pū ai le keisi le a fale a lili ma mōli mau o le keisi a fale a lili. A le ame nga le fai ai se fai unga anau fionga i le whaamsikosili. Ma le taenga o whaamsikonga mau lunga. Pea mo koe aku. O ke a mga ia mau whaalolongia kula kongo. Ai o ke le whaalolongia o kongu ma kua fai unga. Se whai ma ole. A o ke isa e kas. Well, it is an issue with kaunga Tibet. E kaunga Tibet va enga nge. Te fo iwe. O le whaamisiwonga fo ile whaamisiwonga mawarunga. Ngala ko whaia fo ile mele. Le fo ua koe vepesi e fo kako 10% ele. 10%. E 10%. E amu si ai kako le lalolangi. I koe ngā mela va bea whai. Ai a. Whai ai. O ilako. Ma fo ise a. Whaalkanaka whai lako whai unga. Kanaka fai la ko fai una. Lai no o kala ku le pa mai na ele ave se pas kanaka. Ele ave se pas kanaka a fai o le fai uma a pole foi un mena paseni o vai pole kanaka. Longa winga e round up e round down. E kula na pe mai. Ai a se kama sa ko mai sa moa ma le sunga ali ga kawa. Ele a u fai a. Ele o a mi ko mu fa si. Ele o a mi ko mu ia fai unga e fai. La o falka ngaka pe mo fa ku la o fiona fa msimu siri o ke fa alolongia le integrity o le ofisa o le ofisa o ke fa alolongia le integrity